Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Adman Kumel, muhan kam suwi-suwi si news yakan Basilan TV. Eka mag-comment si balita tayo daluhin o magpasampay ko kita fake news atau kan balita gito silahat Basilan. Baito urungan to si ebidensya weben na news yakan Basilan TV hingi magputing grup ben na hadya pinasampay tiya. Kaya na binalita weta de helu duangan kambalamban barangay Baas makabo motol XRM 110 40 kubo. Eka ini magkahagad, eka mag-comment to si video tadi lulay, we gay ko to pegana pinakita ebidensya waktu kumalikten. Kaya ito lang si inin, daa ka mo sa payamamang piteed, maha pang saingge, pamanaik, duangan kambal inin si Basil, Duxinasil, ene, duangan na pong tinaymiyahan. Magsukol sa pamayami video miyaan kwa ito, magkahagad kam lukgai, inarubakas pa sampay te si kami video kalagihan bin. Demikian nen, si may makahagarin, magsukol teed, mag-share kaam si video teinin supaya tahati we, sinduwe ga makahatihin. Dalam lahat Basilan, bang kita binut sa sakatan, subay niya ininan wede, face shield silhouette bi, supaya kita bi lapas amban COVID-19 yan. Iya yan kwa ito, required si kita binut kita bi ban, atau kan tame, kapal atau kan plane ini sa sakatan penutante subay niya face shield pende nagnaamban August 15 niya. Demikianin pag-school mereka anakan tabi dalam lahat Basilan magtag na amban October 5 yene nagnaamban kinder 7 K to 12 yene ini nanoite senior high gaalamod lahi kalejin. Balik po, October 5 per mekenya class me kanakan tabi amban elementary to high school. Lupahati ko si kita bi kemon niya group di alam Facebook ini nanoy de pagbasahan Quran mag-praise Lord. Bangna may kanakan tabi tao masa Quran pa-upload BP bejoran na si siye pasenon bilay si mi admin malailay mag-praise siya Lord si may kanakan tabi labay pagbasari Quran. Mangbaya kang makahati penamba pasalanin ng pagbasa Quran ini mag-praise Lord siya atau kan sin neke pikam hap group day ini grup pagbasahan Quran di alam Facebook. Duk niya sa group ng buwa, iya wisa magpabasa rin sa Quran, duk magkurong siya sin dangi buruk lime, sini-sini makaidol mo ng buwa hap basahan niya si Quran. Pinal-upload haja pi video niya si group de. Si kadua, pangganda kita lai, inulungan kita we de price dangi busin. Demikian niya si third price in atau akan si katelo makaido sa pagbasa Quran limihatus sin. Bambay ka makahati Luisa pasalan may pakarajaan dialekti ka makgroup de yene tambayan makanak Basilan la ika nileo bang ini pain requirement de natawakan ini subay hininangbin. Magsukul si may mag-upload video pito si kite atau kan magpasend video pito si kite pasalan may uno kubong yan. Duk magsukul Luisa si may group magurong kalalasigan si may kamakanakan tebi yene tao magbasa Quran sarta inurungan o de price sila bayan Lord neke atau kansin. Magsukol din si kampo sa tamani ni Rahu balita tabi sa lawinin. Ako si Adman Kumel si News yakan Basilan TV dan hadya kam nyujumu mayam-mayaman balita tabi duklad kam jumu mag-like nuk mag-share si video inin supaya makahati kemon Basilanin atau kanyakan entero dunyahin. Wasbillahi pabalik ko salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.